Yego, iyi ni Upana Media TV nk'ibisanzwe twongeye kugera mu biganiro byacu aho tubagezaho makuru atandukanye ndetse tukabagezaho n'amateka ubuzima busanzwe ubusenguzi ndetse n'ama update y'inkuru ziri gushikana ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi rero turi tariki 23 z'ukwezi kwa 11 2025. Turi mu mpera z'umwaka wewe washa kubona natwe tukaba tugiye gusoza uyu mwaka mu gikuru turi gushimiye kandi twabonye inkunga yawe mu buryo bumwe n'ubundi ndetse ifunguye ibiganiro byacu kwasha kubireba mu byukuri hari ico bidufasha kugira ngo tubashe kuba twakora n'ibindi cyangwa se tube twagira motivation yo kongera gukora n'ibindi. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru cyangwa se nkuru itaravugwa n'ibinyamakuru byinshi, ari inkuru iri kuvugwa ko uwitwa General Major Nyembo Abdallah yaba akomoka mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akabashinjwa ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu General Nyembo twagiye dukusanya amakuru atandukanye avuga ku buzima bwiwe, mu byukuri nta na hamwe hagaragara umwirondoro cyangwa se bimwe mu buzima bw'uyu generale, kuko ahenshi yagaragaye gusa ari koloneli n'ubundi yongera kuba generale. Ntaho twiye tubona yabayeho umusirikare muto cyangwa se kwagiye azamuka mu maranga. Nibyo tugiye kuva imuzi, ni nabyo tugiye kubagezaho kugira ngo tubashe kubana natwe. Twenda gusaba rero gukora subscribe nimba utarayikora, kandi mbora yikoze mu byukuri turabigushimiye. Uyu munsi rero reka ariho duhita twibanda mu kiganiro cyacu uko twabitangiye tubivuga, ari cyo kiganiro twibandaho. Iki ni ikinyamakuru cyangwa se iyi ni Twitter y'umunyarwanda cyangwa se umu-influencer w'umunyarwanda yacishije ku mbuga nkoranyambaga yerekana ko uyu Abdallah cyangwa se Nyembo yarasanzwe aba muri FDLR nyuma akaza kwinga mu ngabo za FRDC, akaba ari nabwo yahise ahabwa inshingano zo kuba yakora nk'umu officier muri kino gisirikare. Nubwo uyu yayishizeho hahise mu makomenti yagaragaye witwa Gatabazi Jean Marie Vianney, ni ministri cyangwa se yahoze ari ministri w'ubutegetsi bw'igihugu bw'u Rwanda, ndetse nawe yagize icyo bivugaho mu magambo ye. Yagize ati urakoze bwana Karangwa, se wase amakuru nkaya abakenewe kugira ngo agatsiko kabakomeza ko kagiye ahagaragara. Ibi ni bimwe bamwe basa n'abakomeye mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ikora ko twayikoreye ubusesenguzi, twajya dushakisha na bimwe biranga uyu mugabo cyangwa se biranga imikorere yiwe, mu by'ukuri twajya dusanga nibyo tujye kuva muzi kugira ngo tugende tuyobwira. Hanyuma reka mbaze mbasomere iyi nkuru kugira ngo tubone aho twinjirira. Leta ya Kinshasa yerekanye ko ikorana na FDLR. Leta ya Kinshasa yafashe umu FDLR wahawe ibihano na OFAC ya USA, bamuha inshingano zo kuyobora zone ya gatatu y'igisirikare cya FRDC. Uyu mu FDLR yitwa Sebastian Uwimbabazi, yavutse mu 1968 avukira muhahoze ari selire ya Gatoki, segiteri Murunda muri komine ya Rutsiro, prefectura ya Kibuye, ubu ni mu karere ka Rutsiro, intara y'Iburengerazuba. Yitaga cyangwa se yiyita Nyembo Abdallah. Ubu ngubu ni mu FRDC cyangwa se umusirikare wa FRDC no kuvuga ngo FRDC yamuhaye ipeti rya General Major, yasimbuye witwaje Lieutenant General Pacifique Masunzu. Kugeza ubu ari mu bibazo bitafite ibisobanuro kuko ashijwa n'ubutegetsi bw'igisirikare ko we hari amakosa yakoze. Undavuga General Masunzu ko n'ubu nyine biravuga ko afunzwe, naye turaza kubivuga kubera ko General Ekenge cyangwa se umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwe yatangaje ko General Masunzu akiri muri gereza. Ni nyuma yaho harashize iminsi ya kuri 5 cyangwa se icyumweru cyakirangiye abantu bavuga ko General Masunzu yafunguwe, ariko mu ijwi giwe cyangwa se mu
ubwo yahuraga n'abanyamakuru yabwiye umunyamakuru wa BBC uyu Sylvain Ekenge akaba ari nawe umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, yavuze ko General Masunzu akiri muri gereza cyangwa se agikurikiranwaho n'inzego z'umutekano cyangwa se z'iperereza za Kongo. Uyu wita Nyembo Abdallah akanita Kimenyi Gilbert mu mwaka w'ibihumbi 1994 yari umujandarume aba i Rwamagana mu cyahoze ari prefectura ya Kibungo. Muri prefectura abajandarume bafatanyije n'intera hamwe abasirikare n'abandi ba generali mu gushira mu bikorwa umugambi mubisha wa genocide bagamije kurimbura abatutsi. Ariko we by'umwihariko ari mubazwi cyane we na bagenzi be barimo Lieutenant Mihigo na Lieutenant Maniriho. Ico gihe bayoborwaga na Meja Havugumuremyi. Mihigo na Maniriho nabo bari muri FDLR, ubwo ni nyuma ya genocide. Uyu rero bivugwa ko yiyita General Nyembo cyangwa se Abdallah, amazina nyakuri yitwa Sebastien Uwimbabazi. Mu gihumbi cyangwa se ubwo FPR yafata cya gihugu, Sebastien Uwimbabazi yahungiye ahitwa Inyanza ya Butare, aho yakomereje ibikorwa bya genocide yarimo no guha intwaro intera hamwe cyane barumunabe Louise de Gonzague Uwimana na Bosco. Aba barumunabe bari mu mutwe w'intera hamwe wiyitaga Dragon. Aba bakaba barisha abatutsi benshi bo muri komine ya Nyabisindu no mu nkengero z'iyi komine, bakomeza bahunga no muri Zaire cyangwa se cyahoze ari Zaire ubu yitwa Kongo. Bakomeje bakora genocide. Muri umuna we Louise de Gonzague Uwimana nawe barabana muri FDLR. Nguwo umugenerale FARDC yahaye inshingano zo kuyobora 3e maison de défense asimbuye uwitwa General Pacifique Masunzu. Ubu ngubu ubazwa uri kubazwa n'inzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba afunzwe. Uyu rero witwa Nyembo mu byukuri nagerageje gushakisha ubuzima bw'uyu Nyembo, ariko mu byukuri biragoye cyangwa se kubona biography ubuzima bwiwe ntabwo bigaragara. Barakubwira ngo ntabwo byabashe kuba satisfied cyangwa se ntibyigeze bimenyekanishwa. Nubwo uyu General Nyembo cyangwa se uyu General witwa Abdallah biravugwa ko nawe n'amakuru avuga biravugwa ko nawe yaba yarahamagarijwe Kinshasa ku byaha wenda nawe ashaka kuba ari gukurikiranwaho, kuko hari ibyo ashinjwa na wenda kuba yarakoze muri izi ntambara. Uyu General Nyembo rero kuva 2012 n'ugera 2022 birakekwa ko aribwo yaba yarabonye peti rya colonel rya brigadier general, kuko 2012 yari colonel kandi yakoraga muri 11e region militaire ibarizwa Ituri. Ubwo yari komanda muri region ya 11e region militaire, ubwo yari komanda waho. Ndetse yaje no kungiriza muri Sokolade muri Ituri, yaho naho yaje kuba komanda ajwe, yaje kungiriza mu 2022. Uyu Nyembo rero cyangwa se General Nyembo Abdallah ubigaragaje neza mu ngabo za FARDC, nta na hamwe agaragara yageze ko Lieutenant cyangwa se yabaye majoro. Gusa biragaragara ko nta n'amatariki berekana avuga ko yabayeho koloneli igihe runaka, ko baravuga ko hagati y'ibihumbi 2012 kugeza 2022 nibwo yabayeho General Brigadier General, naho ubundi yamenyekanye ari General Major ubwo yahabwaga kuba yayobora n'undi yarasanzwe ari umuyobozi muri Ituri, aho yarayoboye yari komanda wa operation muri secteur ya Ituri. Urumva ko ico gihe yaramaze kuba
general major, ariko ntabwo twiye tubona ibikorwa bye ari general, ari brigadier general cyangwa se ari colonel. Biravuga ko igihe brigadier general wenda aribwo ashobora kuba yari yakoraga 2012 na 2022, biravuga ko aribwo yaba yarabonye brigadier general, ariko mu by'ukuri ipeti cyangwa se kuzamuka k'uyu musirikare ntabwo byigeze bimenyekana. Yego, uyu general major cyangwa se major general Nyembo, biravugwa kandi ko yahoze ari mu ngabo cyangwa se yahoze ari mu ngabo bita special forces za FRDC, kuko abantu benshi bagiye mubona ni umugabo w'ibigangu cyangwa se navuga ngo wateruye, ugaragara ko ari umuntu wakoreze imyitozo ikomeye. Ariko biravugwa neza amakuru twagiye dutohoza cyangwa se abantu twagiye tunabaza, batubwiye ko uyu mugabo mbere yuko yinjira muri FRDC yahoze muri FDLR yitwa Foka, nyuma akaza kuyivamo ahindura amazina, nibwo yise Nyembo. Yari majoro muri FDLR, agiye muri FRDC nibwo yise yitwa colonel. Amaze kwitwa colonel nibwo yaje guhabwa wenda yabaye lieutenant colonel, wenda isaba lieutenant fu, nyuma nibwo yaje kubona brigadier general, birakomeza kugeza ubu nyine akaba afite poste cyangwa se ari general major, ndetse akaba ahagarariye 3e zone de défense, ariyo zone irimo Sud Kivu, Nord Kivu ndetse na Maniema na Kisangani yose irimo, kuko ni na zone irimo intambara cyane cyane. Nyine abantu benshi bakurikirana amakuru barabizi. Uyu nguyu general Nyembo rero ntago bivugwaho rumwe n'abantu, cyane cyane abanyarwanda bari kuvuga ko uyu general Nyembo yahoze yitwa Uwimbabazi Sebastien, yahoze n'umunyarwanda wakoze genocide, ndetse ari kuri liste wita Sebastien Mbabazi, ari kuri liste y'abantu bakoze genocide mu gihe 1994 mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba nawe yarashize ku rutonde rw'abantu batagaragaye cyangwa se bakoze ibyaha bya genocide bisha abantu, ariko batabashije kuba bagezwa mu nkiko. Rero ndatekereza ko bwaba ari uburyo bwiza cyangwa se yaba ari kambyite gutera, yaba ari ikintu cyiza ku ngabo cyangwa se navuga ku butabera bw'u Rwanda, kuko cyaba ari ikimenyetso gikomeye kandi ku barwanyi ba M23 bahora bashinja cyane, ndetse bakunze kubihagararaho bashinja leta ya Kongo ko ikorana na FDLR bya hafi cyane. Abantu benshi bajya bavuga ngo muri FRDC haba infiltration y'aba FDLR, ariko leta Kongo ikomeza kubihakana, ndetse yagiye inatangaza ivuga ko mu by'ukuri ngo leta y'u Rwanda ibabesha cyangwa se ibahimbira ibyo batakoze, cyangwa se ibahimbira ibyo ngo bahora bitwaza bavuga ngo FDLR iri muri FRDC. Ariko niba bigezeho un general major atari umunyekongo, ahubwo ari umunyarwanda bizwi ko yakoze na genocide, akaba ari muri FRDC ari ku rwego rwa general major, ubwo wambwira ngo amakoloneli nangahe, wambwira ngo amabrigadier general nangahe, wambwira ngo sous officier nangahe, kapiteni, major kugeza kuba serge bo hasi, wambwira ngo barangana gute? Niba bashobora bafite general major wahoze muri FDLR, wakoze ibyaha by'intambara muri Kongo, wakoze genocide mu gihugu cyabo cy'u Rwanda, ariko uyu munsi akaba ari general major, none yahawe 3e zone de défense mu gihugu cya Kongo, abamo zone 3. Ni ukuvuga ngo zone ya gatatu iyobowe n'uwo mu general Stadike, ari mu bantu mu general 5 bavuga ari kijyana mu cyagihugu, cyangwa se bafite ijambo muri cyagihugu, cyangwa se bafite ijambo ku mutekano w'igihugu. Ariko ugasanga uyu muntu ngo ni ntera hamwe yisha abantu, yakoze genocide, uyu munsi akaba barizwa muri FRDC. Iki ni ikintu mu by'ukuri ntekereza ko leta ya Kongo ishobora kuba itari kumenya ibiri kuba, ariko ikintu gishobora kuba cyayisiga mu kandi
mukangarantete cyangwa se mukaga gakomeye cyane, kuko mu by'ukuri nibikomeza kumenyekana cyangwa se abantu bakomeza gutanga amakuru mu by'ukuri bikaza kwemezwa ko nubwo turi kubivuga cyo nta makuru turabona neza yimbitse ko yaba ari we 100%. Hari n'amakuru turi gukora ariko nibyo twagiye dukora twese, ariko mu by'ukuri urebye nushaka kujya kuri Google cyangwa se searching ubuzima bwiwe, nta hantu nta hamwe ibuze gusanga yarigeze kuba major cyangwa se kapiteni na colonel. Ntabwo umenye umwaka yabayemo, ni imyaka ye ntabwo uri buze kuyibona, kuko no umuntu usa n'utazwi ariko ukomeye, wazamutse mu buryo butazwi, ndetse kugeza uyu munsi bivugwa ko yaba yahamagajwe na Kinshasa, ariko kandi akaba ari umuntu wari ukomeye ku gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Cyane bivugwa ko ngo ari umusirikare mwakoze imyitozo ikomeye, yaba yarigeni mu bihugu wenda bishobora bitandukanye bya Afrika cyangwa se byo hanze ya Afrika, kuko byagaragara ko ari umukomando ukomeye. Rero ibingi twabivuga iki, ibingibi dushobora gusobanura ko bajyavuga ngo iminsi y'umujura izigera, cyaba ari igihe cyuko FARDC igomba gutanga ubusobanuro ku muntu nk'uyu nguyu, kuko ntiwambwira uburyo General Major ashobora aba General Major atazwi muri kwa Mukongomani cyangwa se atazwi aho ava, akaba ageze ku rwego ayobora intara ya gatatu cyangwa se zone 3e de défense, nk'umuntu wa hafi ya president cyane. Ndatekereza ko umuntu uyoboye ira ntara aba ari umuntu uri close na president, kuko amugeza amakuru ya buri saha. Rero kumva ko uyu mu FDLR noneho byamenyekanye, ibi ni byaba bigiye official, ibindi bitaragaragara, kuko ndatekereza ko ntabwo ari wenyine, ntabwo yagiye wenyine, kandi si we wagize ubwenge wenyine, n'abandi benshi bashobora kuba barimo, turanabyemeza kuko benshi bagiye bafatwa birazwi. Leta ya Kongo yabigiye gutanga ubusobanuro kuri General Nyembo Abdallah, tuzabyitega, reka tubitegeze twumve ico izabisobanuraho. FARDC yabigiye kuvuga ubuzima cyangwa se kwerekana ubuzima bw'uyu musirikare, reka tuzarebe ko bazatwereka aho avuka, batwereke akarere avukamo, batwereke n'ubwoko bwe muri Kongo uwari we, batwereke n'abavandimwe biwe, ndetse banatwereke naho yinjira igisirikare. Ndatekereza ko mu gisirikare byose bibaho haba hariho biography y'umuntu. En general nkuri yabyaze bikunze gomba kuba afite uburyo ushaka kumushaka ukamubona cyangwa ukamumenya, kuko ni umuntu ukomeye. Ahubwo zino saha nta kintu na kimwe ushobora kuba wamenya cyangwa se ushobora kuba wabona ku buzima bwiwe cyangwa se ku buzima bwa gisirikare. Shuti muvandimwe mubana natwe umurongo wacu wa Paramount TV, turabashimiye mu by'ukuri, tugira ngo tubagezeho amakuru atandukanye, ndetse amakuru aba adasanzwe ku buzima bw'abadukurikirana, kuko tugira ngo tubagezeho amakuru abantu benshi bataramenya cyangwa se abantu benshi batazi, ariko amakuru tubasha kuba twagizeho ubushakashatsi kugira ngo tuyabasangize. Nubwo twarimo tuvuga kuri General Nyembo Abdallah, ariko harandi makuru avuga ko amakuru dukesha ikinyamakuru ca BBC aravuga ko General cyangwa se Lieutenant General Pacifique Masunzu yaba afunzwe, bisa nibije nibihakanya iminsi ishize bwo bari bavuze ko General Masunzu yaba yafunguwe, ariko umugaba cyangwa se umuvugizi w'igisirikare cya Kongo wita General Ekenge yavuze ko General Masunzu agifunzwe cyangwa se agikurikiranwaho n'inzego z'umutekano za Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'ubutasi, kuko hari ibyo mushinja ngo by'ibyaha ngo barakoze mu gihe cy'intambara za M23 ndetse na leta ya Kongo bigize igihe kinini. Nubwo bimeze gutyo, abenshi bari bavuze ko yafunguwe, ariko mu by'ukuri twamaze kumenya amakuru neza ko General Masunzu atarafungurwa, yabakire mu maboko ataraye cyangwa se yabaki agikurikiranweho n'inzego z'umutekano za Repubulika Demokarasi ya Kongo, zaba zirimo gukurikirana ku birego ashinjwa kuba byarakozwe aho yarayoboye iyi zone de défense. Twavuze ko yari ifite cyangwa se kugeza ubu nyine ifitwe n'uwitwa Major General Nyembo Abdallah. Nshuti bavandimwe, ndabasaba kubana natwe, iyi ni Upana Media, ndagusaba kubana natwe mu biganiro bya buri munsi, kandi turabakunda. Mugire umunsi mwiza ndetse mugire na weekend nziza. Ndabizi ko ejo ari umunsi w'akazi, muzahahe kandi muroke. This is Upana Media TV, turabakunda.